ошо карталардын сокланып калганнары, ама биз билебиз, что карталар бурунураклар бар. Ама биздин кул жетпей аларга. Аларны чыгармыйлар эле. Аллага шүкүр, мына 90-шы жылдарда чет элдерде цифр тете башладылар карталарны. Һәм менин дуслар, математиклар чет элден алып кайттылар, биринчи Бик Татарин карталарын алып кайттылар. Рамазанов Марат Давидович менин бик яқты дус, Батар Симак үзәген Уфада бригада түзүгөн иде өз вакытында. Ол ең бірінші болып, Фоменко Анатолий Тимофеевич белән алар беренчеләр булып алып кайттылар шушы карталардан. Ну, Фоменко ишеткәнегез бардыр инде, академик, 5 академия наук. Аны яратмыйлар тарихчылар, ул кызыл чүпрәк. Аны ничек яратмыйлар? Чөнки ул нак акыллы. Аныңардан көнләшәләр дә, душманнар аны шилмою. Диски оның хронологиясынан башка шын тарихны ачып булмый. Һәм біз мында керешүлешендә һәм икенче разделда күрсәтәбез, ну пока бик не булмаган или соңрак мәгълүмат икән ул баштарак схема күрсәтәбез. Бу яктагы булган шын тарихны сүртеп ташлаганнар билгеле. Ну, ул вакытта летопись язу булмаган. Ул русский летопись, ул бүтүнесе туфта. По крайней мере, менә шушы вакытка хәтлесе 100% туфта. Әкият. Менә бу өлеш, менә монда ялганган. Без аны кисеп алдык та аккуратно гына астына куйдык. Анатолий Тимофеевич моны уже ачкан иде. Ну, аны булай расшифровать итмәгән. Ну, аны ачкан иде. Без метекләр, безнең әткәй мине өйрәтте, уларның эшнең өстеннән очып булмай. Калдырып китмә, калган эшкә кар ява. Бүтән зинкән синен метекләп. Менә шуны метекләп. Без шушына утырдык, берәр җемен тартып чыгарып, Анатолий Тимофеевич кайтмас. Без аны ясадык, һәм күрсәттек. Менә монда 20-дән артык брук әйбер. Ну, моны без экспромт буны ясап киттек. Bu kitapta затравка берилиш өчен, tabii ikinci, üçüncü kitaplarımız bilen yaklaşık sınıfında. İkinci topta biz bunu көрсәтәчәкбез. Ашык итеп, яркый итеп көрсәтәчәкбез. Ничек итеп менә бу? Нәрсә моның секреты? Моны ни өчен ясаганнар? Монголо-татарское нашествие һәм монголо-татарское игына күрсәтер өчен, тарихка кертеп җибәрер өчен менә шушыны китереп куйганнар япында. Оңайчы булган теге Светополк фәлән, алар вообще 100% тутта. Ну, аларына кирмәйбез бүген, чөнки аның буенча без яңа китап әзерлибез. Икенче том, икенче китап. Анда бүтән әйберләр сыйдырып булмай, нельзя объятный дигән калма куйып дөрес әйткән. Вот. Без күрсәтәбез. Чынчылап Анатолий Тимофеевич дөрес шутлап чыгарган ул математик. Кем әйткән, Маркс әйткән, наука становится серьезной только тогда, когда она дорастает до уровня применения математических методов. Мен бірінші білімім шулай ук технарь, соңғы математиканы, ну, орташа білем, по крайней мере, техник вузға жетерлік. Анатолий Тимофеевич маған келіп жетті нәрсе білген математика аша. Аның краткая хронология или новая хронология деп аталады. Интернетте кіріп барамыз. Сразу, конечно, келіп шығыр, аны нешік итіріп пішіраталар, фильмуют. Ну, шунан исполевал зерно можно увидеть. Міне, мында көрсетілі бірме-бір шушу әйбір, сюжет деген әйбір біләсіз әйбір, сюжет исторических событий шу. Аның исемнәре үзгәртелгән, географиясы үзгәртелгән, һәм башка вакыйга әйберләр. Бүтән әйберне куеп бетерсәң, исем фамилиясын шул схема, шул сюжетный линия. Безгә билгелесе 1300 елларның узагындагы беренче карта бар, Бик Татария кергән. Аңарчылар юк. Әмма без таптык ишаралар, что татар карталары булган аңарчы. Әмма аларның юктыгы. Без күптән түгел таптык. Кытайда сакланып килеп калганны, но без аны укый белмибез. Кызган шапаш Кытай телен белмибез.
Ama ki şunlapta kartalar, büyük Tataryanın kartaları bulgan anlaşılan. Nomunda politika nasıl работала düşmanlar, düşmanlar bitinde. No. Şimbeler degen işkenlik var da kimdir motonlar. Ana şundaki para kişiler, büyük Tataryan tarqatuvchilar bizim Kubaylarni yo'q etganlar. Kızg'anchilik qildi. Mana bu taqvimlarında biz qo'yibirlari, где-то bir 7-8-10% biz rekonstruksiya osha izlab topdik, turli shig'anoqlar osha tirmab tushib topdik. Mana bizim bu kitobda 93 karta var büyük Tataryanın. O Tataryanın eng zo'r ko'rsatgan onda Onejskaya guba degan o'rin bor edi. Onejskaya guba. Kстати, bunda Mishariston bo'lgan, tag'ir kartalarda bor. Misharlarda bu yashamagan tarix bo'yicha. Mana shundan boshlab so'z delkanasida boshlab büyük Tataryanın shiklari tusha buna Balkan o'tirog'ining mavjudiyati xatlar. Mana büyük Tataryanın kartalari bor. Bugungi kunga xati kelib yetgan bor. Yevropaning ayrim kartalari bor. Onda tog'da mana o'sha yerlar ko'rsatilgan. No büyük Tatarya etib ko'rsatilmagan, no Tatariya deb ko'rsatilgan. Bu sira biz hali kirmaymiz. No bizim toponimlar var. Mana bu bizning 4-qatlam. Toponimlar bo'ldi. Boshqa atamalar, familiyalar, kartalar. 4 xat bo'ldi. Tatar deb Mong'oyna Tatar deb yozilgan aybirlargina bilan da Büyük Tataryanın territoriyasi. Amerikaga tegmay turamiz. No karta temasi bo'lgach, biz ko'pdan tug'ilgan topdik. Aning ismida shulay. Sekretная karta Monte. Amerikada Tatar degan o'rin qo'yilgan. Biz hali toponimlar topdik. Bunda antlarga bor vulkan, eng buyuk vulkan. Ko'kka tegib turadi. Onun ismi Tatara. So'ngdan ispanlar qo'shganlar San Pedro deydi. Bunda bizning 20 bilan Tatar bilan taqadi. Shundan unutgan şey dedim. Onda buna ko'p kishilar, ulkan yoshdagilar, Arifa bo'ylardan xatirlaysiz. Buna men ovulda o'sdim. Dum ovulda o'sdim. Eng tupkul ovulda. Mening qartanilar aytadilar, "Ey Tangrim Alloh, ey Tangrim" deydilar. Burungi zamonda bizning xalqimiz Allohni Tangri deb bilgan. Bu ishkaringiz bordir endi. Allohning 99 ismi bizga ma'lum, 100-si belgisiz. Men o'ylayman 100-si onun Tangri bo'lgan. Uni ishondir chiqib qolgan, bu ansi ikkinchi masala. Biz bu masala ustida shulay ish olib boramiz, o'ylaymiz. Ayrim bir kitob etib chiqarib o'ylaymiz. Bu Qur'onda deb ko'p qo'llaniladi. Bundan musulmon dunyosida. Bu bizning 8 pishmoqli Tabrining belgisi. Agarda biz shu tarixiy kitoblarni tutib qarasak, Marko Polo anda shu vaqtda yashaganlar. Biz bilamiz, shu ayye Tatarlarning ko'p Allohsi ikki belgi bilan belgilangan. Yormay ham 8 pishmoqli yulduz bilan quyosh. Kunda tunda Alloh taolaniki. Qur'onda da bor bu so'z. Ayye isim bo'lgan shu. Просто bizning tangrishilik dinin jimirganlar, turli dinlar yasab olgan. Butun dinlarda tangrishilikdan boshlangan. Shunga ko'ra xalqlarni odashtirib, dinlar bilan bo'lib, bir-birisi bilan so'g'ishtirib, Büyük Tataryanni ishdan to'xtatgandan so'ng Tanrimiz Alloh tushirgan yangi kitob. Buni sizga yomon tushiraman. Shuni buza olmaysiz. Shu mana bu bilgi, mana bu bilgi. Bu bilgini biz bu kitobda bor, bizning kartada ko'rsatamiz. Birinchi g'avaning toponimlarning o'zag'ida biz so'zsizgina qo'yamiz o'sha bilgini. Mana o'sha bilgini. Sizlarni topasiz. Ham ko'rasiz. Yevropa to'la, причем eng qo'yi o'rinlar o'sha aynan Tangri belgisi. Tangri Allohning belgisi. Yevropada eng qo'yi o'rinlar. Buna Tatar degan toponimlar, buna eng qo'yi o'rin aytib Germaniya hatto Balkan yarim o'rog'ining davom etishiga Tangri degan toponimda, Tangri so'zi bilan yo'salgan toponimda eng qo'yi so'zlar. Amerikada da bor.
Afrikada da var. Bütün dünyada var. No alarını biz gidip bir 200'ünü fakat taptık. Tanrı sözü bile yasalar. Hem bilgilerini taptık. Fransa'nın en gün batışında var bir kabirli, burundan kalkan kabirli. Anda var bir stella, yarım zemerek. Anda şu Tanrı'nın bilgisi, şu bilgi. Ana indi, ellerini isimler bile anlatıyorlar. Ama ki onun mongayına yazılgan, bu Tanrı bilgisi. Bizge ayttılar Şumerlarning Yevropa yazına ki, biz anamında kırttık. Kursetemiz. Bu Tanrı'nın bilgisi. Onda Tanrı'nın 3 feriştesi getirilen. Onlar bütün işler şunda kursetilgen. Hem başka yerlerde toplangan yerlerde en üstte kursetilgen Tanrı bilgisi. Ondan kala Yersub, Antotarlarda kubisi bilmeydi. Yersub, o Tanrı Allah'ın jir bile idara ettiğini anarga yükletilgen, Yersub'a yükletilgen jir su bilen idara edirgen, jir üstü bilen kişiler bile idara edirgen. Onun bilgisi, Urusların şirkavında, ne kadar varsa da Urusların şirkav bilgilerinde var. Biz ana çok değil, burada kursetip gideriz. İkinci razdelda görürsünüz. Niçin kres koyan olanlar, biz bunların bütün üstünde kursetiriz. Niçin? Uğramğa çıkınca şirkavların osyağında yoramayı. Tatarstan'da da bilimsizlikten indi. Şol yoramayını kesip başlara kuştular Ruslarga. Lixi 90. O dürüst değil. Bu bizden Tanrı Allah'ın bilgisi. Rusların burunlu şirkavları, bilgiler yomanlarlar bunlar. Burunlu şirkavları tuğla Tanrı bilgisi, hem toplam büyük Tatariya'nın simvolikası. Vakit kalsa ben sizge onu kursetirmen. Elementarını vatsın. Tanrı degen taponim, Tatar degen taponim bilen birge paralelini biz topkan 200'ler bütün kontinentte da, Antarktida'dan başka. Antarktida'nın kırığında karikaturla Tartar degen utrav var. Anglişanlar koştular çünkü onların en güçlü karavulları şunlarga kelip jitkende hem ona isim bergenler şu ekipaj hürmetine Tartar degen kartalarının 90%'ında yazılgan Tartari, Grand Tartari. Hazır indi dünyadagi akıllı kişiler, tarihçiler tanıdılar. Tartari'ye maxsus kimsitip düşmanlar tarafından aytilgan. Faktiski Tatarya. Biz de bunu ispatlayız. Koya Tartar. Şveysariyada bir Tartar var. Bir Tartar. Onda bir Tartar İran'da var. Hem üçüncü Tartar. Bu sen ayttim koyan kelip çıkan. Anglişanlar elke kartadan alıp bunda isim kuşkanlar karabullarına isim kuşkan. Men bu proje bir köp karabullarga, samolyotlarga uz vaqtında Tartar degen isim bergenler. İran'da var. Bunun biz etimologiyasını tapa almadık. Koyan kelgen, o ihtimal, yalgış aytilgan söz, amofon, amograf degen ne var filologiyada? Şunday paralel söz var topilgan ikinci negizden. Hem de Şveysariyada var. Kommunu Tartar. Şu, dünyada bütün Tartar yok. Sonra Tartari degen kartalar, Tartari degen balgan sözlerini biz inkar etamiz. Bular borsa da vudulka, uylap çıkarılan. Çünkü 1570, işini alıp başlasa 71 Tatar degen taponim var. Jir şarının 6'dan bir ölüşün bilep turdu aybi. Rus degen söz bilen nişe taponim var, bilesin. İşe Rus degen. Koyda Slovakiyada. Çünkü şın Rusya Balkan yarımadağında varlıkka kelgan. Hem biz bunda azgina ko'rsatib o'tamiz, biz ikkinchi tomda biz buni mitikli titib ko'rsatamiz. Qo'yda bo'lgan Rusya ham necha etib o'ylab chiqarganlar mana bunda ko'rsatib beradi. Nindi negizda biz shuni biz ko'rsatamiz. Biz uni ko'rsatdik o'zimiz uchun, просто uni biz chiqargan kuchimiz yo'q. O'xshaydi. Biz Alloh bilsa chiqaramiz. Xudo taolo yo'lini beradi. То есть Büyük Tataryanın kurulganlığın 4-şiga bizga mana bu yerlarni Büyük Tatarya ekanini ko'rsatadi. 1300-yillarning ozoridan boshlab 18
Ғасырның озағына қатылы бейік татария бар. Анның кенеткіна ол жоқ бар. İngilizlerinin энциклопедиясы Пугачевны тормар еткеннен соң, башқа бір тапқырдан не заикается бейік татария турында. Татарның символлары. Бейік татарияның бұл біздің 5-ші қатлан болады. 6-ші қатлан бар, ұнытсам еске түсіріңіз. 6-ші қатлан қаседі. Мына 5-ші қатланда біз көрсетеміз жер жүзінде мына Петр I ішлеген қатышы білен ішленген карта. Онда жазылған татарского Цезаря, Кесаря, Кесар, Цезар. İngilizlerinin хитрый харифі бар. İngilizlerin деп айтты, латин тілі. Латин тілін біз ойлап шығарылғандығын біз мұнда көрсеттік. Цезар, Кесар бір негіздер, ол қой һәм сар деген сөзден алынған, татар сөздерінен. Мына бұл қой, бейік татарияның халық образ, біз тәңіріміз Аллахны көре алмаймыз, һәм аның фәрештелерін де көре алмаймыз. Ama халық бит ол ойлап шығара, көруге тырыша, как-то осязать ба Аллахны аның фәрештелерін. Һәм аның түрлі рәсімдер де шығар. Мына қой, біз айттық, ең бейік күш Тәңіріміз Аллах ол ярым ай һәм құяш күнде біздік Аллахны қадейміз әйбет. Құранда шулай алған бет. Тәңіршілік болған шылда түн шулай болған. Күнде, мына ол белгілі, ол Құр'анға да көрсеткен әйбет. Мына мен мұнда көрсеттім, мына ол шушу. Мына жеріне, мұнда бұрынғы 3 шеркеу бар Мәскеуде. Сіз аларда көресіз, мұнда Мынандай 8 пішмақ көбісі. Һәм әгер де мұнауны шөтлап қарасаңыз, мынандай тәрінді де шөтлап қарасаңыз, мына шөт шүрелер қадіргі православияны қынай беді. Шөтлап қарағыздар неше үші бар? 8 пішмақ. Бір қойда кетмеген православияда. Шөтлеп қарасында. А мына мұнда ол үшке шөтші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Элементарно батсын. Болса біздің бір белгі, бір томға. Тәңірінің томғасы. Шынан айттым, ерсу. Соңардан шетке кіріп кеттік. Ерсу, ол жер һәм су білән идара етуші, аны дүрт япны біздің отағылары бұрынғы заманда дүнияны 5 яққа бөлгендер. 5 яқта бейік татарияны қылгендер. Һәм ерсупны шулай түсіргендер, изгіләштіргендер. Дүнияның яқларын изгіләштіргендер. Мына пирамидалар 4 пішмақлығы сияғында. Білесізді, жаңа қақыртіктерге тұры келер. Мына қоман кірәнді кетем. Мына шушыны түсіргендер, ерсупны мына шушын тезнақлы түсіргендер. Мұны сіз шулай шеркеулер, бұрынғы шеркеулерде көре аласыз. Үшінші рәсім ол Умай. Умай аны түсіргендер. Бірінші образда түсірілген, но основной образ мына шулай түсірілген Умай белгісі. Орыстарда гумейон деп кірген. Гумейон ішкені бар ма? Сказочная птица. Омега. Сіз білесіз ме, акушерларының екінші есебін ішілген? Гумейон. Омега. Не үшін? Çünkü bu Umay ananın bilgisi. O ferişte, 3. ferişte kişilerge can vermişe, Tengri kuşu boyunca can vermişe, hem analarını hem balalarını saklavuşa, ilahi güç Tengri Allah'ın feriştesi Umay ana. Buna anın bilgisi şuşa. Hem biz anı şulay yok, türlü yerlerde toplamız resimlerde. Allah heykeller yok, ama ki resimler var. Şu живые камни деген жерде.
Hem şunu piramidalardan, piramidalardan akıp gider. Hem 4-nji ferişte. Mine şuşa kay. Hani bizim ata-babalarımız göz aldına getirgenler, hem ol büyük Tatariyani yoqlovchi, saqlovchi büyük Tatariyanining tüp simvoli. Buni hozir internetda birinchi xabar topib bo'ladi. Buna biz isbotlab topdik, büyük jingil. Her bir morskoy державаның var mecburi yasalgan üzerine koyan международное право deyip Atlas морских флагов. Atlas морских флагов. Her birisinde abjadın tavasız birinçilerden bulup buna bulguna. Anda yazılgan Tatarский флаг. Татарского государства флаг. Bana bir kimdeyin kalitelmeyi. Bu yüzlerce illerinin yüzlerce olmasa da Mısır'a bir iki şapka çıkarılgan Atlas морских флаговында var ama üstüne yazılgan Tatar flagı bu. Buna şu şey. Ruslar bana Grifon değil. Neyse Grifon'a eğlengen kay sözü biz alıp көрсетеміз. Kaysar. Bu iseplengen büyük Tatariyani saklavışı kimler bana avulda üsken ili Ali babaylarımız var. Nojagay oynaygılar. Biz belki şapta bizga türtüp көрсетілер. Kişkilip Zarnitsa. Nojagay oynay. Nojagay o nayza kay degen söz. Kay ham nayza. O tura bara indi bu Tenrişilik dini yok etilgeç. Hani oruna başka dinler kelgeçti. Nayza kay smyslını bakkan. Şu kıravanı Nojagay akırlar bizde jiratmışa. Mana filologlar bolsa, men alda gayri görmezler. Nojagay, Nayzakay, Nojagayga aylanıp ketken bizge ol kelip jetdi. Şuşa bilgi bütün dünya biz hozir şuşuni izlay boshladik. Arxeologik sborniklarda. Mana bizning 5-chi qatlam faktiski bütün yer yüzünde Amerikaga kelip topdik. Şuşunun bir bilgisi bilan tüp-tügel edip türden Amerika İndiyislerinin Aztek hikayeniz var mı da? Onların şunu ismini bilesiniz mi nişe? Aztek tügel, onlar bizlerin Akçılan diler. Ne de sözge aşağı? Akılan. Akçılan. Mişer şerine gidip etsek, Akçılan tügel, Akçılan olup çıkar. Uruslar, İspanlar aytar mı? Ama bir onların Aztek tipi. Aztek. Hangi şunu ismi? Akçılan. Onların bilgisi bile şuşa. Tüp-tügel şuşa. Ham Amerika İndiyislerin biz уже Rus tilining Türkiye negizlarining birinchi izlanisida kitap to'ralib bitdi, ana so'rovlar endi so'nggisan berib berdim. Biz onda o'qib ko'rsatdik, onda qo'shimcha berdik. Slovak Amerika İndiyislerin so'zlarini Maya tilinden, İnklar tilinden, Azteklar tilinden ham boshqalardan olib so'zlarni ko'rsatdik. Biz onu dersda 5-chi klass bolalarla men o'zimning gimnaziyada o'zi fenna bardım, bilasizmi neydi fen? Tatar tarihi. Ular yazılmagan yer. Men onu yoza turalıyım, bolalar var, ko'rsatdik. Ham biz ular bilan jingilgina dersda aytib qo'yamiz da so'zlarni ostirishga Şuşa aytib uni masalan mana kurslarda at bağı deydigan. Siz at bağı ne yazılar sözünden yazılan? Tamam. Tabaka, tabaga, atbaga. Altına o protezi koyarız. Filologlar var mı? O protezi diyen sözü bilesiniz değil. Altına просто sözünü завуалировать ettir için, yeşil için tomarın bana bizim düşmanlar kişilik dünyasının düşmanları. Yine Svara, Ukrayna'ya karşı tuğu. Ukrayna'da yana yıldızırga bulaşı var. Bine neresi için soğuş var. Yani 5-ci patlamı yasadı, 6-cı patlam. Nakışarız, 6-cı patlam bu bizim Tatar krallar var. 6-cısını aytıp gitin. Bizge aytılar. Pot bina, Bunlar, Mongollar, Gobi, Şulinde Tatarlar, Mongollardan birleşi, belki yine. Onu Mongol Şıngız Hanlarını turaklagan da, şundan şu Tatarlar bilen Tatar atlarında
турақла бітірген шешейін татарлар біле келген. 1574 татарлар білмағаш кім есім қошқан татар дейді. Мына біз мұны топтап бүтін дүние көлемінде музейларда, китапларда, фәнни қызметлерде, жер астында табылған түрлі табылдықтарда, оқшаларда, тошларда, һәм құрауларда мына шушы рәсімді таптық. Қытайдағы дракон ол шушуық түркі әзгірі өзгертілген. Әмме шушуға ұшағанларын мұна біз алдық. Һәм картаға салдық. Мына мұнда табылған, мұнда табылған, мұнда табылған, мұнда табылған, мұнда табылған. Мұнда конечно біз бірлігіне табылдық. Bütün dünya ойлап шушуық келген. Мына 4-ші фәрештесі оша біз Бейік Татарияның тағы шиклеріне темір қадықтар қағып шықтық. Мұнда Бейік Татария болған. Бейік Татарияның түп символы. Қалай қалған символларына жүгіріп өтіп кетеміз. Мынада көрсетті, мына қараңыздар. Шыққан шеркеулердің ескі шеркеулерге қарап шығыңыз. Әр бірісі 3 бішмақ білен бітер. Не ол? Қараңыздар 3. Татардың белгісі бүгін тюльпан. Қой алғандардан татарлар. Не ол тюльпан? Ал шушы 3 трехлепестной узор. Ол қайдан келген? Мына бұл Агуз ханның империясының белгісі. Неге шақырына Агуз хан? Ол бүтін түркилерінің ең бұрынғы ханы болып шақырына. Онlardan бұрынғырақ татарларының, түркилерінің түрік сөзі ол соңынан ойлап шығарылған айбет. Уақыт болса сұрасаңыз сөйлеп берем түрік сөзі қойған бұл элементарны құрасты. Түрік сөзі ол соңынан барлыққа келген. Ол әкиет. Татар деген сөзіне олыштырыр үшін кіртілген ол сөз. Моңғол деген сөз, татар деген сөзін түсіріп қалдырыр үшін. Түрік деген сөз, татар деген сөзді түсіріп қалдырыр үшін. Һәм бізге қойбырларға айтылар, сіз татар түгіл, өзіңіздің мүсілман деп атамыз. Мұнда опять от лукавого бізге өзіміздің татар деген ішінен баш тартып, мүсілман есімі. Әйбет, біз конфессия бойынша, дин бойынша мүсілман. Біз өзінің татарлығына жойырға тиіс түгіл. Міне бұл Агуз хан заманында белгілеп қалынған бұл тарихи шығанақтар білән бірінші тапқыр біріктілген белгі. Бұл нәрсені аңлата. Бұл Агуз хан ұлларына жеріні бөліп береді, яқларын бөліп береді, һәм уәсият етеді. Міне бұл біздің томға, міне біздің 3 күшіміз бар, 3 ұрда. Кім әдіреккіні военный дело білен деді, кейгіна Қазақстаннан армияда қызмет еткенде бәлкі фронт бар. Левое крыло, правое крыло. Агуз хан бұл уақытта ұшылай деп еткен, міне бұсы сенің правое крыло. Сенің түсін оқ, чүнкі сен күн башышта. Сенікі левое крыло. Сенікі зәңгар түс, чүнкі бұяқны зәңгар біле белгіләгендер. Бұяқны оқ біле белгіләгендер. Ортақол сары. Бізге алтын орда деп сөйлер, бұл тоже ойлап шығарылған сөз, никакой золотой орды не было. Сіз білесіздер, мынау жерде Иділ бойында Сарай деген 3 шәһәр белгілі. Сарайшық деген бар, Жайық елғасы бойында. Сарақылыш, Зарайский, Сарова, бүтін ішінде білесіз қойдан бойында. Мына шушында. Бұл ұртақуларда сары, айттым, біздің бұрынғы атауларымыз дүнияны 5 түс біле белгілеген. Күн шығыш зәңгер, күн батыш ақ, қора түс түнияқ, қызыл түс күнияқ, ұрталық сары, сары алтын, ұрталық, сары алтын. Мен шуға құрамында сарай. Біздің шәһәрлер, Шеңгіз ханның түп шәһәрлері мұнда болмаған. Мынаның Ақорда, һәм шының бір үліші Ақорданың ішінде болған, 3-ші арда, ортақоларда, третий руки арда, ол болған бірінші Ақорданың, һәм ол соғыш болмасын үшін өзара әйткен, менің қуаным, Теңіз хан да, Агуз хан да әйткен, менің қуаным
Bu ulamda da var. Bulup biranlar. Zenger yakını. Левая орда син командуешь. Но син bir vakitte da şeyinin potomoklarını ne должны претендовать на главное ханство. Büyük kanlı soyluğu var. Fakat Orda tarafından bulganlar. Bu çöle degen onun ne? Prestola наследие boyunca mahsus neye? Men әлгіне таптым, magari şokta anın turunda az gına мәгълүмат тапалдым. Кызганычка каршы бик көп югалтылган. Şingiz bilen beyle taponimler, Şingiz sözü bilen beyle taponimler. Buna bu bizden Kaspий dengizi ayıbı. Buna Kaspий dengizinden ortalar. Buna bu Kafkas dağları ayıbı. Buna bu Kara dengizi Şomalay Sibir'e ayıbı. Sürtü bitirip para buna bu Kara dengizi ayıbı bizden. Buna bu Azov dengizi. Kırım Yarımadırava buna bu bizden Kaspий. Kaspий'nin ne işi bulay düşürdüm? Kaspий'nin konfigurasyası 250 yıl buna bulay bulgan. Buna. Kaspiy'nin katlı bulgan. Bu Ural tağına katlı barıp жеткен. Bunlarda biz kartalarda taptık. Arkeologik nafatkalarda taptık. Hem başka yerler taptık. Yani Kaspий dengizi buna şu kartı zor bulgan. O büyük kup kartalarda, en birinci kartalarda, en burun kurak kartalarda Kaspий dengizi her vakit susay düşürülgen. Hem kuruyabız ki koy bir 51 buraya akkan yılgalar zayıf hem mınamından kelgen ölüşleri oraya akbagan mınamına kirgen. Çünkü mınamından koyda başlangan bulgan o vakitte Kaspий уже bu yerlerde Kaspiy'nin vastında kalgan. Şuna göre alar o vakitte tek kaydı yarıp varmagan amında kıygan var. Hem köp şehirlerinin negizleri yok burun zamanda. Çünkü o vakitte bunda şehirler bulgan. Hem biz taptık. Amında, eğer de amında Cengiz iken şunday zor. Buna okeanologiyada, geografiyada zop siyal bizning Robert Agay Nigmatulli. Он досоврать. Резко континентальный климат була алмай, agar da anda zo'r suv bor ekan, shu xatli zo'r. Aytib. То есть bunda eng yaxshi o'rin bo'lgan. Chunki no резко континентальный nima uchun kunduz issiq, tunni suvi yashab bo'lmaydi. Chingizxon eng yaxshi o'rinda yashagan. Mana shunda Chingizxonning oq o'rdasi mana shunda bo'lgan. Ural tağları, Ural tağlarına ezgine vardı birleştirip, buna şu uran Ak Orda olan. Abduramağız, ben Avrupa'ya girdim deyip, Polonga, Polşa'nın ülke isimleri, Valakya, Vengriya, bütün işi de Büyük Tatarya'nın Ak Ordasında bulgan, hamanda din aşağılarını şevmeldirip, Hristiyan, Katolik dinin kırtıp, başka millet yaşıyorlar, sen getirip girerler, buna şine izgetil, Ama kıstati Fomenko yazıp çıktı. Bizden de ota-oğullarımız Tatar tilinde söyleşken değil. Onun Serbskiy Bibliya bizge kitken, Karamzin de yazar. Serbskiy Bibliya aşağı bizge Sırkovna, Slavyanskiy tel kirttiler değil. Bu şey kırttı şolay. Bibliya'nın özünde var. Buna Бытияда. Вот один язык, нет, вот один народ и един его язык, диyor. Господи, сойдем же, смешаем их язык так, чтобы один не понимал язык другого. Аллах Тааля не için şuna geldi. Чтобы один не понимал язык другого. Şimdi Allah Teala şuna eydeleme. A Bibliyada şuna yazılan bir. Один язык, один народ, един его языk değil. Bibliya ne şatundaydı? Kişilik dünyası turundaydı. А пойдем-ка смешаем им язык. Так, чтобы один не понимал язык другого, от лукавого. А вы что, ваш были юрета йокшира. Чурганнар китап, сербская Библия нам это киркеннар. Анда церковно-славянский язык, священный. А шинкорши килесим, башыны кисябыз. Я ушак каягабыз. В лучшем случае, ок татаритов сатый береді. Мына кімдер тарих біле қызықсына, мына қазір шыға башлады. Европада 11-ші ғасырда уже невольничий рынокларын тутыргандар ок татар деген құллар, рабы. Ок татар. Мына ол көптен түгілге шыға башлады. Не үшін ок татар?
Ак Орданың команда христиан динine кірге риза болмағандарын құл етіп сатқандар. Заполнили западные рынки белые татары, рабы белые татары. Чөнки ул вакытта потеря управления дегенде может быть ишкенсидер, кимдер кызыксынсадыр политика белән. Потеря управления. Ниндидер бер центральное управление бетсә, менә 90-нчы елларда шундый булды бит. Ил дилбегәсез шикелле бүтән әйбер җимерелде. Үз кулыбыз белән җимереп бетердек илне. Душманнар киреп ураштылар да создали потерю управления страной. Менә кемнәрдер караган юк, менә игътибарга алып өлгердек. Менә Роберт ага Нигъмәтуллин чыгып галимнәр алдында беренче булып әйтте. Менә бу зур яңгышлык булды. Душманнар килеп тулды властька. Һәм бүтән әйбер җимерелде. Кадрлар әзерләү бетерелде. Не ут правительство диде. Шул исәптән Владимир Владимирович кара. И минем уйлыйм, Путин моны алып калган. Бу сүзне кемдер әйтергә тиеш. Һәм ул аны татардан көткәндер. Һәм ул төгәл булды. Бу татарда шундай әйбер бар. Улым сиңа әйтәм, киленем син тыңла. Шуны ишеткәнегез бармы? Улым сиңа әйтәм, киленем син тыңла. Менә Роберт ага менә бик төгәл иттереп җиткерде. Путин тирәсендә анда уялаганнарга бу сигнал булды. Вакыт җитә. Түзеп торуның. Тартырган автоматның куралын. Я урлаганнарыгызны кайтарыгыз, я, мин сезне. Бу политика, тарих, ул политика. Менә хәзер аңлаткан әйбит. Татарның тюльпаны каян килеп чыккан? Ул Агузханнан килә. Менә бу узматны без Украинаның гербын карагыз әле. Тюркская тамга. Тризубыз. Әйе, татар. Астын эшкәйләндерсә, татарның тамгасы. Хәзер ул күп җирдән чыгып бара. Без монда уже аны күрсәтә башладык, әз генә. Монда бүтән әйберләрне без порционны гына бирәбез. Bizim bir tane 3 tomçı arası var kendilerine. Biz onda her birisini şeyine ko'rsatacakmiz. 3 tane işi yok. Bu bana aytib, bu Grifon aytib bizden Qaysar ul boshliq degan so'z. Boshliq, podsha, sar so'zi urusqa kirgan. Sar so'zi. U bizning sar so'zidan. Latinlarga Rim imperiyasi uylab chiqardilar, ul bo'lmagan. Fomenkani tarmar etdi, ul bo'lmagan. Древняя Греция, Древний Рим это все туфта. Tarixni o'zini aytganlar, чтобы татардан olga ko'rsatish uchun Yevropa ul allaqachon в античное время был bo'lmagan. Bizning tarixni urlaganlar da mana shulay ostimizga Fomenko shularni turaqladi da mana biz bunda ekanini ko'rsatdik. Üstüne idi de eydi, bunda patsha gitti, bunda yok. Tsar Рима, başta царский период Рима bo'lgan. Gitti shunda so'g'ishga qamab oldi, аны полководец продал. Республиканское время Рима. Shu hal только фамилиясы ikkinchi, ismi ikkinchi, shulay пошел походом, shulay полководец его предал. Üçüncü период olamiz. Император пошел войну, то же самое и предал. И үшіншісінде нәрсе ищите женщину. Нелер тебе душман ягында хатын қызға влюбиться еткенде. Бүтін үстінде шу қал. Анатолий Тимофеевич шушыны тоштап шығарды. Жоқ, бұрынғы Рим, бұрынғы Греция татарының тарихын тарпыта қалдырыр үшін ойлап шығарылып бұрынғы заманға ырғатылған фейк. Россияның шулай ике бұрынғы заманға ырғатылған. Европаныкі 3 тапқыр, Россияныкі 2 тапқыр ырғатылған. Бұрынғы заманға шулай жасағандар да. Вот ол бұрынғы заман. Мына шушы бір орында көрсеткендер мында мына көрсетіп кеттік. Монголо-татарский игіні тақып жіберген. Мына күзалдыға кетер монгол татарлар шул қатты дурак болғандар. Алар
Қышның ортасында ноябрьда беріп кірелер Русьқа, Московия деген Русьқа. Ну, оқылы ма шушыға, түзіп тұра алмағандар. А Европаға беріп кіргенler қошан? Yoz керек. Как раз ордалар, армиялар, левый рукиярда, правый рукиярда, средний рукиярда, алар казарма тұтмағандар. Әрбір солдаттың 5 аты болған. Сен шуны қойда тұта аласың. Алар барсында армия жүрген бұл жерлерде. Бұл армия жерлері. Çünkü бұл жерлер созылып. Мәскеу 4-5 жылда бір тапқыр арым терияғында торшылар ена. Не үшін? Çünkü бұл жерлер созылы. Әлі кейбір бүтпәген созылып. Бұл только армияға берілген. Çünkü мұнда яшау постоянно мүмкін болмаған. Армия жүрген жайын көшін кишлат. Agar biz barsak, hatta Ukrayna'nın külyarında elinde kiştak деген ürünler var. Bize böyle toptak. Armiya o şarkı var. Soraklar bizlere bile холодильник керек mi? Soraklarına Ardınskaya afsa деген məxsus bir toplaklı, kurcuklu bu kitapta var. Paroda var. Burundan kelgen. Tatarskие лошади. Onlar укрсыз. Ол ескертпелер. Мына армия ушылай жүрген екелеп уақытта, жазғы уақытта алар пайда болады. Қышлатыларда көтеріле башлайлар, үлән, қияш ортынан үлән үсетіра, мына келіп жеттік. Как раз сол уақытта қышлақтан соң армия кеткен қоя. Бүгін русинлар деген халық бар. Западный Европада, Словакияда, Чехияның бірілішінде, Венгрияда, Болгарияның түнияғында, Румыния тұлы, Русин деген халық. Юрина погуглите. Міне бұл карталарда 350 карталар. Хам Европаның айрым карталарында Рус деген ұрын, Руссия деген әйбір исключительно міне шушы жерге. Румыния, Молдова, Западная Украина, Бразилия. Карталарда yok bunda Rusya. Kарталарда Allah'tan da исключительно Московия. Rusya келіп қонақлай баштағанда нормандская теория шумардан кеткен. Түнияқта келіп неді. Хам Украинаның, Западная Украинада башында Rusya бітен жерде yok. Так вот, қоялары кіргенler Московиядағы татарлар, Ақ Орданың татарлары, ансы енді бұл кітапта жоқ, бізден екінші томға қалдырдық, смаковать етуге яқшылап. Татарлар, Московиядағы татарлар, Ақ Орданың татарлары, бәріп кірелер шушы Румыния, Молдова, Западная Украинада католицизмны кірткен уақытта татарларыны Ақ татар деп сатқан заманда врагов превратили. Үштен болғандар потеря управления произошла вещь. Мұны біз кетіп саламыз. Мен просто әдірек олға кетіптіні сөйлеймін, çünkü бұл бек важно. Шул Русияға язкілік бәріп кірелер. Çünkü олар оқылы татарлар. Язкілік бәріп кірелер. Шундағы Русинет, анда уақытта Русия. 1200 жылдар, ол уақыттың карталары жоқ. Но бізде бар 1300 жылдардан башқан карталар. Рус, Московияда жоқ, Рус деген сөз жоқ. Россияда бүгінгі күнде, Россияның өзінде Рус деген топоним жоқ. Бар Старая Руссия, Новгородский неде. Хам Западная Украинада Мокрая Руссия и Червона Руссия. Хам Болгарияда Руссия. Бітті топонимдар. А татарларға көпме? 1570. А бұл жерде түптігі. А Рус деген үшеу бар. Ол Словакияда. Көкіріз русинлардың яшаған хайдарларын русин дейлер. Әлегалар Русия бар. Біз бұны 100% көрсетеміз. Просто біздің тарихшылар ол карталарды көрсетілемей, анализировать етіле көрсетмей. Тілемейлер. Анализ. Түп құрал бүтін фәнніңді. Ол математика болсан, ол тарих болсан, ол политика болсан, анализ жоқ екен сен бірінде де жаңа фикір синтезировать ете алмайсың. Татарлар қоя қойған дегенде біздің 6-шы қатлан
5 катламны күрсәттек, Чингисханны күрсәттек. Монда топонимнарда шушында метод Чингисхан кайткач бик файдалы әйбер погуглите. Метод Чингисхан. Сезгә шигыр бер шиксез сайтлар. Анда бөтен нәрсә мактыйлар. Чингисханның универсаль методы армияны тозатып тору өчен ширләмәслек итер. Нәрсә ул? Сарымсак. Менә мин үзем кыйын вакытта китеп кыса итәндә, яш бара шулай. Качак такса, мин анда вакытта сарымсакны турыйм, вак-вак кисәкләргә я кефир белән, я сок белән ишәм шәйләр ишегенә. Шунда яшышы килә башлый. Метод Чингисхана бурбузан. Метод Чингисхана армию держал. А кайда үсә сарымсак? Монголияда үсми, Кытайда үсми. Кайда үсә? Билеш шушында үсә. Һәм Европаның булышында. Бүтән җирдә сарымсак үсәми. Без алдык дикий сарымсакны. Хәзерге, конечно, бар яңа сортлар, бүтән җирдә дә үсә торганнар. Но әгәр дә без алсак дикий лук, әле теге кеше бакчада үстермәй башлаган селекция юк. Именно кыргый сарымсакны алабыз. Ул үсә шушында метод Чингисхана мог действовать только вот здесь. Менә шушында әйберләрне Чингисхан исеме белән аталган әйберләрне без шушында таптык. 30-40 әйбер. Һәм шушында гына. Но бар Чингизова стена, Чингизова дорога дип әйтәләр. Менә монда ул соманнар уйлап чыгарылган. Чингисхан монда Монголияда булган дигәнгә күрә, аның юлы булгандыр дип кенә. Бу тоже әкият, соңыннан уйлап чыгарылган. Без карыйбыз, кайчан ул языла башлаган аның турында. Менә летопислар турында әйттем. Урысларның летопислары. Аеруча юриспруденцияда бар шундый понятие. Надлежащая регистрация. Когда документ надлежащую регистрацию не прошел в нужное время, суд уткач алып келсә, менә судтан соң без регистрировать итеп бер кагаз, борынгы заманның кагазы. Нәрсә ди судья? Он же не зарегистрирован до того, как это произошло. Хәзер сез зарегистрировать иткән туфта. Летопислар, урысларның бүтән летопислары да кинәт кенә килеп чыга. Петр I заманында. Петр I Кёнигсбергны алгач, алганчы. Европага тактырып киткәнен беләсең Петр I. Аның родословная беләсеңме кемнән башлана? Камбила из Прус. Аның из Прус. Откуда? Из Прус, из Германии, из части Германии. Кёнигсберг шунда. Петр I шуннан чыгышлы аның ата-бабасы Камбила Прус. Менә Широкорат Александр бик яхшы итеп язып чыкты. Романовый от слова Рим. Это русскоязычный Рим диләр. Бүтән Европа нәрсә ди? Рома ди. Романовый от Рима пришедшие люди. Через Камбилу Прус. Яларны 1613 елда фитнә күтәреп, ике уже Дмитрийны кертеп, властька китерәләр. Бернинди күренексез булган Беренче Романовны китерәләр властька. Менә Романовлар, иң беренче кертеләр Романовлар. Алар Грузияга иләнәләр, бер чокатын айырып. Шуннан китә Николай II беләсез ничә процент? 1,2% урыс ханы. Калганнары бөтенесе дә Герман булып язылган, немец булып язылган. Немецлар. Немец булып язылган шимбәләр. То есть власть Романовлар тора-бара әйләнәләр Гольштейнларга, аннан Ротторгскийга. Николай II шын фамилиясе Ротторгский. Просто дом Романовых дип атала. Менә каян килә. Уже кешеләр ялатты, кайберләр чыгып китә башлады, но барыбер рәхмәт кемнәр түзеп утырды. Хәтта минем озак сөйләгәнемә